Sada ćemo pogledati što je to karabinjerska kočnica, čemu služi, te ćemo demonstrirati kako se sastavlja i kako se koristi. Karabinjerska kočnica je jedan kočilni mehanizam koji se koristi isključivo za spuštanje po užetu. Može služiti kao zamjena za običnu spravicu za osiguravanje. Ako smo recimo izgubili spravicu, pala nam niz stijenu, trebamo se sad spustiti dolje. Ili kao dodatak spravici za osiguravanje, recimo u situaciji ako nam spravica sama ne pruža dovoljno veliko trenje da uže kontroliramo na jedan siguran način. Primjer takve situacije, recimo ako imamo na leđima jedan težak ruksak sa puno neke zimske opreme, vode ili šta ja znam čega sve ne, u takvoj situaciji nam recimo spravica neće pružati dovoljno trenje te nećemo moći komotno i sigurno kontrolirati protok užeta kroz spravicu. U takvim situacijama se onda u seriju sa spravicom dodaje karabinjerska kočnica. Prije nego što vam pokažemo kako se karabinjerska kočnica sastavlja i kako se koristi, pogledat ćemo kako ona radi, od čega se sastoji, te ćemo je usporediti sa njezin rad sa radom obične spravice za osiguravanje, kako bi razumjeli principi na kojima ona radi. Kada to shvatimo, onda će nam biti puno jasnije način na koji se ona sastavlja. Pogledajmo sada od čega se sastoji karabinjerska kočnica. Karabinjerska kočnica se sastoji od 3 karabinera, odnosno u ovoj situaciji 3 matičara. Prvi je ovdje vezni karabiner, odnosno matičar, koji povezuje ovu gurtnu sa karabinerskom kočnicom. Sama karabinjerska kočnica se u ovoj situaciji sastoji samo od 2 kočijena matičara. Dakle, prvi kočijeni matičar je postavljen uzdužno i povezan je na ovaj vezni matičar, dok ovaj drugi kočijeni matičar je stavljen poprečno u odnosu na ovaj prvi kočijeni matičar. Uže se u karabinjerskoj kočnici lomi na 2 mjesta. Lomi se prilikom ulaza u kočnicu, dakle na ovom ovdje mjestu. Lomi se zatim kada prelazi preko ovoga drugog kočijena matičara, dakle preko njegove kičme, te se lomi na izlazu iz karabinjerske kočnice ovdje. Na sve ova 3 mjesta se stvara trenje, te zbog tog trenja koje se ovdje pojavlja mi možemo onako kontrolirati uže po kojem se spuštamo. Uz karabinjersku kočnicu koju ovako možemo promatrati kao jedan cjeloviti mehanizam se nalazi dakako i prusik, koji nas osigurava od situacije ako pustimo obe dvije ruke da ne počnemo nekontrolirano kliziti. Ono što je ovdje bitno kod karabinjerske kočnice je to da je trenje koje ona stvara tim veće što su ovi ovdje karabineri manji. To je zbog toga što ako stavimo ovdje nekakve manje karabinere, onda će kut pod kojim se uže lomi biti veće, a samim tim i trenje je veće. Dakle, u slučaju ako bi koristili ovako male karabinere u odnosu na ovako velike karabinere, kod ovih bi bilo trenje puno veće nego u ovoj ovdje situaciji. Ono čime još možemo trenje povećati je ako dodamo još jedan poprečni karabiner na ove ovdje. Znači paralelno s njim da smo montirali još jedan karabiner. Dodavanjem karabinera se također mijenja kut loma užeta i povećava se njegovo trenje. Sad ćemo pogledati kako ova karabinjerska kočnica izgleda u akciji, znači kada kroz nju protječe uže. Ok, sada smo vidjeli princip na kojem radi karabinjerska kočnica te dijelove od kojih se sastoji. Sada možemo pristupiti rubu stijene te možemo početi sa sastavljanjem karabinjerske kočnice i spuštanjem niz stijene. Prije nego što pristupimo rubu stijene, moramo dakako izraditi paničarku. Ovu paničarku izrađujemo na jednak način kako bi to radili da koristimo običnu spravicu za osiguravanje. To možete pogledati u onom zasebnom videu. Dakle, sad ovo već imamo spremno. Ja sad ovu paničarku mogu odmah upotrijebiti. Matičar zatvaram, provjeram da li je zatvoren. Pristupam rubu stijene. Tijelom testiram da li ta paničarka stvarno drži. Uvjerio sam se da drži. I sada mogu početi sa sastavljanjem karabinjerske kočnice. Prvi korak u sastavljanju karabinjerske kočnice je jednak prvom koraku kod stavljanja spravice na uže, a to je vezanje prusika. Dakle, vežemo prusik na ovo uže. Zatim taj prusik ukopčamo pojas, matičar zatvaramo i provjeravamo da li je zatvoren. Sljedeći korak je da ovo uže izvučemo, napravimo ovakvu jednu labovu šlingu. I sad, u normalnoj situaciji bi sad na ovo uže montirali spravicu za osiguravanje. U ovoj situaciji ćemo sada na ovo isto uže montirati karabinjersku kočnicu. Postupak sastavljanja karabinjerske kočnice započinje tako da na ovu ovdje šlingu montiramo prvi vezni matičar. Matičar zatvaramo te provjeravamo da li je zatvoren. Nakon toga uzimamo drugi matičar, ovo je prvi kočeni matičar, te taj kočeni matičar također zatvaramo i provjeravamo da li je zatvoren. Sada uzimamo uže, stavimo ga na jednak način kako bi ga stavili da ga montiramo na spravicu
te ga umjesto u spravicu sada guramo kroz prvi kočeni matičar, dakle na ovaj način. Sad smo dobili ovako jednu mašnu. Tu mašnu sada prislanjamo uz uže koje ide prema sidrištu. Zatim uzimamo treći matičar, ovo je dakle drugi kočeni matičar koji ukopčavamo kroz ovu omču koja je kreirana te preko užeta koji ide prema sidrištu. Ono što ovdje moramo paziti je da ova vratačca se ne prolaze kroz ovu omču, nego da se nalazi sa zadnje strane užeta koji ide prema sidrištu. To je prva stvar na koju moramo paziti. Drugo na što moramo paziti je smjer u kojem se ova matica zatvara. Dakle, uži će prilikom spuštanja klistiti kroz središte ovog ovdje matičara. Pri tome ovu maticu može zatezati ili može, ako smo je okrenuli drukčije, otezati. To možemo simulirati i testirati ovako da stavimo prst na mjesto na kojem će uže prolaziti i jednostavno simuliramo kao protok užeta. Sad vidim da sam ja ovo dobro okrenuo zato što se ovo uže, odnosno ova matica se zateže. Sada, zašto na ove dvije stvari treba paziti? Ove dvije stvari, ako smo napravili pogrešno, one mogu dovesti do toga da uže spontano otvori vratačca ovog matičara. To sigurno nije dobro i ne želimo da nam se to dogodi prilikom spuštanja. Zbog toga na njih treba paziti i ako ih dobro postavimo, to se neće dogoditi. Sada, mi smo sada gotovi sa izradom karabinjerske kočnice. Sada ovaj drugi vezni matičar spuštam niz uže sve do tome dok nam dođe preko ovoga prvog kočenog matičara. I sada i ovime u biti postupak izrade karabinjerske kočnice dovršen. Ono što sad moramo napraviti, moramo se početi pripremati za spuštanje stijenu. Prvi korak je dakle, u pripremi za spuštanje stijenu je to da testiramo ovaj kočeni sustav prije nego što otpustimo ovu pančarku. To radimo tako na jednak način kao kod spravice, da ovaj kočeni mehanizam približimo maksimalno sidrištu. Zatim ovaj prustik otpuštam i približavam ga također sidrištu. Prekoračujem uže, čvrsto držeći ovo ovdje uže ispod kočenog mehanizma, znači ispod karabinjerske kočnice, sjedam u pojas i opterećujem ovaj kočeni mehanizam. I sad ja gledam da li taj kočeni mehanizam drži. Sad sam i podigao prusik, tako da mi mogu kompletno ruke pustiti. Evo. Dakle, ja sad sam 100% siguran da ovaj kočeni mehanizam drži, zato što je ova ovdje pančarka nabava. Ja sad pančarku mogu otpustiti. Pančarku spremam, te počinjem sa spuštanjem iz uši. Pogledamo to još jedan put. Prvo uzimamo vezni matičar koji ukopčavamo na istom mjestu na kojem bi inače ukopčali spravicu. Matičar zatvaramo, te provjeravamo je li zatvoren. Zatim uzimamo prvi kočeni matičar koji ukopčavamo u vezni matičar, te ga zatvaramo. Zatim uzimamo uže na kojem radimo mašnu, te mašnu provlačimo kroz prvi kočeni matičar. Mašnu zatim prislanjamo uz uže koji ide prema sidrištu. Zatim uzimamo drugi kočeni matičar koji prvo ukopčamo kroz mašnu, a zatim preko užeta koji ide prema sidrištu. Prstom provjeravamo da li će uže kad prolazi kroz središte matičara maticu zatvarati. Maticu zatvorimo do kraja, provjerimo je li zatvorena, te matičar spuštamo preko prvog kočenog matičara. Uže zatim provlačimo kroz karabinjersku kočnicu. Ovim je postupak izrade karabinjerske kočnice gotov. Kočnicu zatim približavamo sidrištu kako bi provjerili da li sustav drži. Uže smo zajašili, sjedamo u pojas. Sada vidimo da je pančarka nabava, te smo sigurni da novi kočeni sustav drži. Malo ćemo praviti ovaj vezni matičar tako da matica gleda prema gore. Sada kad smo sigurni, da se možemo spustiti, skidamo pančarku, spremamo je na pojas. Te krećemo u spuštanje. U prvoj demonstraciji smo za izradu karabinjerske kočnice koristili 3 matičara. Međutim, može se dogoditi situacija da kod sebe jednostavno nemamo dovoljan broj matičara da bi sastavili karabinjersku kočnicu. U takvoj situaciji umjesto matičara možemo koristiti obične karabinere. Naime, obični karabinere uvijek imamo i previše, zbog toga što na pojasu obično nosimo kompletu. Svaki komplet u sebi ima 2 karabinera, dakle to je više nego dovoljno da sastavimo ovu karabinjersku kočnicu. Ono o čemu treba voditi računa je to da jedan karabiner nije jednako siguran kao jedan matičar. Zbog toga što matičar ima maticu koja sprečava njegovo spontano otvaranje. Dakle, matica sprečava spontano otvaranje, vratač se ne možemo otvoriti, dok ovdje se vratač jednostavno mogu otvoriti u svakom trenutku.
Sad da bi mi jedan karabiner mogli napraviti da bude jednako siguran kao da bi mogla biti dobra zamjena za ovaj matičar, mi moramo staviti dva karabinera, odnosno dva ovakva karabinera. S time da moramo paziti na to da su ova vratačica orijentirana tako da se otvaraju u suprotnom smjeru. Dakle, moramo karabinere okrenuti u ovom smjeru. Sad smo dobili to da se jedna vratačica otvara ovako, dok se druga otvara na ovaj ovdje način. E sad, to još uvijek nije dovoljno sigurno da bi mi bili 100% sigurni da se ovo neće spontano otvoriti. Ono što moramo dodatno napraviti je ovaj jedan od karabinera zarotirati, tako da vratačice gledaju na različite strane. Na ovaj način smo dobili to da je ova kombinacija puno sigurna i dovoljno sigurna da možemo poslužiti kao zamjena za karabiner s maticom, odnosno matičar. E sad ćemo pogledati kako to možemo upotrijebiti za izradu karabinerske kočnice. U prvom koraku, na mjesto na kojem inače stavljamo spravicu, stavljamo matičar. Ovdje ćemo samo sada upotrijebiti matičar, malo da bi stvar bila jasnija. Iako umjesto njega bi mogli također upotrijebiti dva karabinera. Na taj matičar ćemo zatim staviti prvi karabiner, ćemo staviti još jedan karabiner. Pri tome ćemo paziti na ono što sam rekao prethodno, a to je da se vratačica otvara u suprotnom smjeru. Dakle, ovo je sad otvara se u istom smjeru, onda ja ću ga zarotirati na ovaj način, te ću ga okrenuti još jedan put ovako da vratačica gleda u suprotnim stranama. Sad smo dobili to da je ovo sigurna kombinacija. Nakon što smo to ovako napravili, uzimamo ovo uže, savijamo ga, dakle ovo je jednako kako smo radili prije sa matičarima, i stavljamo ga kroz ova dva kočina karabinera. Dobijemo ovdje ušicu. Sad kad smo dobili ovu ušicu, sad uzimamo dalje sljedeći karabiner. Karabiner ukapčamo kroz ovu mašnju i preko užita koji ide prema sidrištu. I sada ovo i dalje nije dovoljno sigurno, sve dotle dok ne dodamo još jedan karabiner. E sada, ovdje dolazimo do jednog problema. Naime, ovdje smo rekli da vratačice moraju gledati u suprotnom smjeru. Ako bi to pravilno poštovali i ovdje, tada bi vratačica jednog od ova dva karabinera prolazila kroz ovu ušicu, što svakako nije dobro. Dakle, ovdje moramo odstupiti od tog pravila i oba vratačica moraju gledati znači moraju se nalaziti ispod ovog užita koji ide prema sidrištu. Ali i dalje moramo poštovati pravila da vratačice se otvaraju u suprotnom smjeru. Sad sam to ovako okrenuo. Sad možemo vidjeti vratačice se otvaraju u suprotnom smjeru s ove strane. I nalazi se sa donje strane ove karabinske kočnice. Kada je to gotovo, oba karabinera spuštamo sve preko ova druga dva kočina karabinera, te uže izvlačimo kroz karabinsku kočnicu. Ovo možemo krenuti ovako prema gore da nam je matica u vidljivom mjestu. Sada smo izradili karabinsku kočnicu, te možemo pristupiti spuštanju niz uši kako smo to radili inače. Dakle, ovo približavamo sidrištu. Možemo vidjeti ovdje da je trenje puno veće nego što je bilo kod matičara. Zbog toga što su ovi karabineri manji i kut loma u njima je veći. Nakon što sam to napravio, otpuštam prusik, skraćujemo ovu tu šlingu, zajašim uže, ulazim u početni pomoć da se spuštanje po užitu. Ovo ćemo malo poslužiti da bude urednije. Testiramo ovo ovdje spravicu, vidimo da to drži, ovo je tu nabavo. Puštam matičar. Spremam panjičarku i krećemo spuštanje. Ono na što valja paziti prilikom korištenja karabinske kočnice za spuštanje niz uže je da ovo uvijek bude u ispravnom položaju. Može se naime dogoditi to da dođemo na nekakav lakši teren, kao što ja sad stojim na jednom narodnom terenu, kada možda moramo nešto se gibati, nešto moramo raditi i onda ovo tu može jednostavno biti, znači se u jednom labovom položaju. I u tom labovom položaju ti se karabineri mogu zarotirati i može se na njima nešto dogoditi, dakle mogu se pomaknuti iz položaja u kojem smo ih stavili, dakle iz njihovog ispravnog setupa. Zbog toga svaki put prije nego što sjednemo u karabinersku kočnicu moramo spustiti pogled te provjeriti da li se sve nalazi na ispravnom mjestu i jesu li svi karabineri orijentirani na ispravnu stranu. Dakle, ja sad radim provjeru, vidim da je ovo sve ispravno, te sad kad sam provjerio sam siguran da mogu ponovo u to sjesti i nastaviti se spuštati po užitu. Prvi način je taj da uzmemo matičar ili karabiner, zatim nos matičara stavljamo u ušicu spravice, te koristeći matičar kao polu.